Reka dutangire mbasuhuza mbifuriza na Pasika nziza. Ku mashusho ntangiye mbereka ahantu hari ubutaka bufite icyangombwa cyihariye, ku cyangombwa hakaba hariho ubuso 607. Murumva ko atari ahantu hatoya cyane, kuri miliyoni 2. Miliyoni 2 rwose kuri ubu butaka ushobora kuza ukabutsindira, cyangwa se ukajya mu mazina yawe. Urabona ko mu busanzwe haratuwe, hirya hari n'umuriro n'amazi. Uraje urebe karitsiye buherereyemo, nubwo ubona hano biganje kuba bahatera amashyamba, ariko tuzamutse gato cyane muri metero nkeya urabona karitsiye nziza. No hirya hirya yaho hari ahantu hatuwe nk'uko mwagendaga mubibona ku mashusho. Tuzamukiye muri aka gahanda rero turazamuka gato cyane, tugere ku muhanda munini utuwe. Ho haracyari, ntabwo haragera mu miturire, ariko muzi ko igishushanyo cyangwa master plan bagenda bayihindura buri kw'igihe runaka kigeze. Bagenda bayihindura. Hari mu buhinzi baba bashobora kuba bashyira mu miturire, cyangwa se ahantu hari mu mashyamba bakayashyira mu buhinzi. Ngira ngo niko biba bimeze. Murabona ko rero twigiye imbere tugera ahantu hatuwe heza, muri karitsiye nziza, ahantu heza kabisa, hagera n'umuhanda. Tuvuye kuri uriya muhanda w'agakaritsiye, murabona ko ni ahantu heza haraguru yaho, kandi no hirya yaho mwabonye ko hatuwe. Kiriya kibanza rero ushobora kuza ukakigura ukakibika, ejo n'ejo bundi kikaba cyakunguka amafaranga atari makeya, cyangwa se nawe waza ukaba wacyubaka. Hariya gutekinika rwose kuba wahita hubaka byo birashoboka. Urabona ko ntabwo ari habi, ntabwo ari ahantu habi, kandi harisanzuye, hashaka amafaranga makeya. Igiciro kiri hasi rwose, kiri hasi cyane. Reka tubabwire ko mu kanya tugiye no kubaha akandi ka video k'ahantu hari ikibanza gifite 13 kuri 17, kiri ku muhanda neza, kiri ku muriro neza, gihagaze 500,000.